bahulirisia ose abale mwana muhali babukire mu mwesali wali tunyorubi yangu mulamu wabwe ekado mama bachingule na bakupandira ijana iyo biru shino wabwe ni mulembe kwabwe ijalo shefore mu mulembe mwami kata mahwake eka kura katire ranga kusayamba abaruji befwe waisi amachesi boba bora mahuwa karero mulembe bo mwami oinyo emingano chinyalo kurere shida bumwambe kumenya mdombrembe shikaba Kenya hichilole nyasaye bwe kura ila wao hasiata bumwambe maendeleo kwa khonyro khola ndo bulini walindire Kenya shiblo noni wa khulwa skura teshi setao wikombo bumwambe buli mu county buli mu village buli mu school buli abundo so mwambe wilolesi wa mani katabana befo bepangira ko khola marembo ba form 4 class 8 usaya bumwambe ba khonye Holinda school sifwe kachire balole obukoli bw'emirimu chicho mukosa kabaholanga chichirole nyasaye bola nepwe manalira lulitsomewe ulira Yesu Kristo mwamwe. Amen. Basi kwa chakira mbola hu buheri wa nyasaye mkoloba kwa somere John chapter 3 Injili ya Yohana hataruli nyalilo 16 wahula 17 nende 18 bu nyasaye ya hera mno eshialo nekubole eshialo kubolanga ifwe bu nyasaye ya kuhera mno bu olumsuku shetani yarusia binadamu ohurula mubusanjirani nomba ushirika nde nyasaye mala n'abantu mpango kundi bu hubira mwada muhuranga fwesipe kwa bali habononi ne kukosia uwiyangu wewe anomba ushirika wewe nde nyasaye lakini nyasaye yamala nakasi mpango kwa habiri oulamba mu Yesu Kristo Adamu wa habiri ne Bible walanga bu yaholariyo narera Adamu wa habiri mundu bahununule ohurula kutibibu kachiro busanjirani wewe nae vehalala ne yaholariyo hulo ya huhera mno ya huyanza sana ne kubola mbo buheri wa nyasaye shibulishi ngo buheri bwa abantu bahueranga shikira olinde pin beno virus abantu balla bahueranga shikira nishileshe banyilo kula onyola hulo abantu bahueranga nende masharti nende sheria akalonda na biyokole lakini buheri wa nyasaye bulangwa bwa agape buno buheri okurula nyasaye mwene ne khanish bulonda na nende eshayoba no horeta bulonda na nende ubuyani bugwe nende ubuyanzi bwe kubulamu bubo khokhulanga muno lai okwitikie no lai obukula okuyama obuheri bwa nyasaye bunokira n'obuheri buyomba obuheri buno bwose nebwelolozi yamwe kwambu yaruma omwana we omuterwa akuma obweri obuyomba bwene munda wese eshaba nali na shosho nyene khwaluzibwe eshikira Yesu nali omwana omuterwa wa nyasaye neli kwambu aliyo nyasaye mulala ne omusasa ni omusambishi okalusinja uhusiano bw'abantu nende nyasaye ni mulala yenyene Yesu Kristo mwana wa nyasaye ye niyo mwana omuterwa mwenyene kira niwabolambu nesinjira nesiwatirire sobulamu omundu kyayira kwitsa papa nalabirire kwisenda no mwana omuterwa yenyene Yesu niye injira ndala yonyene eitya ku nyasaye shaliyo undu ukalusia uhusiano bwefwe nende nyasaye nalali Yesu Kristo yenyene tawe shaliyo undi tawe niye yenyene ne Bible ya borembo shiari ma Yesu okutsoyasi efwe eshina ta lakini ya ruma Yesu bo okubirira muye iwe nasi hununulwe bo kuberwe tsibabasi neibo lambu ne kaba umuntu asubira Yesu Kristo shakhala kirwe shina ta bo aba tayari asasa ni wende nyasaye akaluha sibwalala nde nyasaye ho eshina shibula kuye shikira oloyenza lohuranga Yesu yeta kama muonia yeta kama umuntu okukalusia uhusiano bwefwe nyasaye ne shiyeta shinga okukhala kire shinata ho yeto khaba eshakora ne lomba nomusubira lwemba nemusubira basi okhala kiro shina khubulatawe bulano nokhulangwa abalamba mutsimoni tya nyasaye khuyamwa habwene mutsimoni tya nyasaye shikira uhusiano bwefwe bucherere nyasaye yafwana shinga papa omwana wali wakora ulia bulwa omwana yacherera papa yamwiyama nendo moyo mulala yamala namukalusia munafasi opara kushiyali ni arula khandi tawe
shikira shina nibo obuheri bwa Nyasaye bufana buli wolo mundu wa Nyasaye oleyama bo ekasi y'omusalaba bo obuheri buno obwalola omusalaba bo umwana wa Nyasaye mwene bwafwe khulwe iwe nasi mana khuchayirisitsa makhula khule tawe eBible ireba mundu maibrane mbu khwakhola na khuonokokhe khulionokokha khuriena le khuchaya le khulalola obwone shinga obwa maana tawe shikhoere okhuchaya ta shikira nobuheri obwa Nyasaye yakhumanyia. Kushiri John chapter 3 nelano ndenyanga khubona khandi likuwa lilya Yesu yabola elonda na nende amahuwa ka Nyasaye lyo khuranga ni obuheri bwa Nyasaye buli mu John chapter 3 nali khwali khataru khulolanga nabola khu obwami bwa Nyasaye. John 3 ochakira bwene yali omundu okhubafarisayo olira lyembu Nikodemo mukhulundu mu Bayahudi nomwene oyo namwitsira mushiro namusunjira ali Rabbi umanyire shingaloli umwechesia orule wa Nyasaye shikirabula onya lokhola ebilolero bino ebyokholanga narali Nyasaye uli naenda Yesu nakalusiana mbora ali toto mwene ekusunjira mbu omundu narebulwa obwibulwi obuya shanyala okhulola kho obwami bwa Nyasaye ta. Nikodemo yezera ku Yesu shiro ne yali nalutse bilolero yali nalutse bintu bya Yesu yali nakholanga le kamala ketsa moyo kukwembu kata sinendo mufarisayo kata nendo mundu mukhongo w'edini y'Abayahudi shiriho ishindu esha omundu nali nasho eshasiye umata nekhulwambu yali anatsishtere na abafarisayo bashe balamulola yamala niebisa yamala natia mushiro umundu wa Nyasaye kenyo omanye no manyire amusada ko kunyala kunyola likabo omanyire anyasaye uwo anyala khukhonyera shiburo bulayo khuri abandu ta no bulayo okhabo mwene akalonda nende bulambo bwenzi ayo okuyomba khuri abandu sija nori abantu kana nkaba Nyasaye akhonyere yakhwimirire icho rizanga baundi abantu bekanisa yanje bapole bari anomba undi abantu bechero shanje shibatsitsanga yita nasinenziye Nikodemo yabolawa kana nikaba kubalalo ndombi nekhabalole lakini isienda lebisa pakentiendo lecha endutse shindu omundu uno shali wa kawaida ebilolo byakholanga shali lokhola Nyasaye nalali naye tawe Tolete khu Yesu nachako khumborrario namborra mutoto khulangolo umwechesia orula khu Nyasaye nebindu byokholanga bino amaundi umundu shayino khola Nyasaye nalali naenda Yesu nashukhasia maparo ke bwangu okhumanya ebilolo birulanga ye Nikodemo yalola mu ni Nyasaye khubata nende Yesu Kristo okuchira nakhola bindu bino lakini Yesu yenyambu Nikodemo amanye siri eilangwa mu obwami wa Nyasaye mbu ebilolero bya Nikodemo yalolanga byarula mu bwami bwa Nyasaye amahuwa amalaika Nikodemo yalola mu Yesu shikalitsa mu Yesu butwatawe kaliko mu bwami bwa Nyasaye ureba mundu wa Nyasaye mbu obwami bwa Nyasaye nishina obwami bwa Nyasaye no buruchi bwa Nyasaye mioyo cy'abantu ndalabola kandi the kingdom of God bulangwe sai ndipo obwami bwo muikulu obwami bwa Nyasaye ni oburuchi bwa Nyasaye ni oburuchi bwa Yesu Kristo kira no mwami w'abami mu mioyo cy'abantu abantu bose balongwa nende Nyasaye lakini abantu bose shibarukungwa nende Nyasaye ta akamina kama abantu bose shibali mu bwami bwa Nyasaye ta ubwami bwa Yesu Nyasaye atawalanga mioyo ni bwami bwa Nyasaye nekira bundu Yesu yabola kusaya kuli bomwami obwami bwo bwitse akawenya kekole mushalo akamina ngamu efwe balo abantu mushalo abalangisinja obwami bwa Nyasaye balo abantu mushalo muno abali mu bwami bwa Nyasaye katankabo bali mu bwami bwa Kenya katankabo bali mu bwami bwa serikali ya kawaida bali mu bwami bwa Nyasaye tofauti iliyo obwami bwa Nyasaye ni muhimu sana mpaka unohula Yohana Mbatizi nakambanga yabola mbu ikanire shikira obwami bwa Nyasaye bulire obwami bwa Nyasaye bulire na elo Yesu yeta abola mbu blano obwami bwitsi obwami bwa khola bulo munduti obwami bwitsire
obwami utawala oburuji bwa Nyasaye myoyo y'abantu bwizire. Yohana Omubatiza abola mbula embi kira Yesu kasira Yesu injira olwo Yesu yetabola obwami buulire, obwami buulire, obwami bwo buno bo omuruji w'abaruji, omwami w'abami, ettala y'oluya lwa Yuda niyo omwami w'abami, ebiribwa byose bikingule emirimu gyabwe, omwami yenjire, omwami w'abami yenjire, l'omwami yenjiranga nilo l'obwami bunyolehanga. Obwami bwa Nyasaye n'obwa muhimu sana. Yesu yabola kundundi kubwami nabola obwami bwa Nyasaye bufuana shinga lichina elyobukusi elya omundu okholanga obukhala bwa machina k'obukusi alinyola abundu lilo alinyola natyo okusia ebintu bindi byose byali nabyo yetsakule lichina lino elyobukusi. Ndio obwami bufuana bulyo, obwami bwa Nyasaye ne treasure nelibishiro lihongo ly'amani neshibisha buli mundu yenyahanga akhabe manande khonashinyola. Mundu wa Nyasaye ifuana shinga yakandi Yesu nabola kubwami khanabola ifuana shinga omundu ukhabanga okula omukunda neliyola abunanyola omukunda omulayi kwamakana okulima ebindu byeyenyanga natsi akusia ebindu bindi byali nabyo byose yetsa akula abundano. Nendio obwami bufuana, obwami bwa Nyasaye nibwo bukusi, obwami bwa Nyasaye nobwa maana sana khubulamu bubwo mpaka Yesu nabola Matayo khasasaba amakumi kataru abola aribu khabe obwami bwa Nyasaye nende obulungishibwa bwo, khabe obwami bwa Nyasaye, bu Nyasaye aruke myoyo chenywe, bu Nyasaye aruke mbulamu bwenywe, bu Nyasaye abe omwami wenywe abaongoze n'abaruka n'ebintu bindi byose mulameterwa, ebintu bindi byose mulameterwa. Mundu wa Nyasaye embolanga kubwami bwa Nyasaye mbushingala bulinde muhimu nelibishiro lyobukusi n'omukunda kw'obukusi nemali eyolanyala okukyarasya n'eshintu shindita. Paka Paulo abola abundu nibo ebintu byose byali nende maana khwisye, ebintu byokhwitsyalira mbu ndebulwa yena ende omwana wa wina endi nende shina, abola mbu ebintu bino byose byali bya maana khwisye lakini embala kutwa kama etakataka, ebibala kama imbolea khulwa shina lwokhumanyirisya Kristo Yesu shichira enyolera obwami, shichira ndanyolera obwami buye n'obwami n'obwobukusi. Obwami shibuli obwochaya butota, obwami nibo bulinde buli shindu shawenyanga. Yesu atema khubora Nikodemo lola ebintu byololanga bino byose biri mu bwami, emiujiza kyolola kino kyose kiri mu bwami. Mundu wa Nyasaye ebintu byefe byose biri mu bwami bwa Nyasaye, n'obwami bwa Nyasaye nishina okhulahula Nyasaye aruke bulamu bwefwe. Yesu abora Nikodemo shinga l'omundu yenjiranga mu bwami ambora ebintu byobolanga byololanga bino shibiri ebintu byotsatawe biri mu bwami nambora mbu Yesu nakalusya nambora ari toto mwene ekhusunjira mbu omundu narehulwa obwibulwe obuya shanyala okhulolakho obwami bwa Nyasaye ta. Amboranga etikiti, amboranga omulyango kw'omundu yenjirangamu khuluzi shinga l'obwami bwa Nyasaye bulinde maana lano khulolanga shinga gwe winjira oriena mu bwami bu Nyasaye bu Yesu Kristo abe mutawala nende kiongozi huo, winjira oriena okhuba subject, okhuba mulala khubarukwa mu bwami buno shichira obwami buno buli nende omwami wabwo, obwami buno buli nende amalako kabwo, obwami buno buli nende obuyinda bwabwo, obwami buno buli nende mipaka chabwo, winjira orie. Yesu abora Nikodemo mbu omundu yesi shanyala okhulola khwo, shanyala okhwinjira, shanyala okhuba mulala khubwa obwami bwa Nyasaye narebulwe obwibulwe obuyata. Atema okhubora Nikodemo toto oli omundu wa Nyasaye orumikhanga milimo cha Nyasaye lakini okhoere winjire mu bwami, n'abandu benjiranga mu bwami khulwa obwibulwe obuya, okhwibulwa okhuya. Nikodemo napara Yesu atemanga okhubola mbu atye akalushira okhwibulwa. Yesu shiabola mbu Nikodemo akalukhira okhwibulwa ta, yamala namwibalira nambora mbu sheminanga mbu ilo Nikodemo yambora mbu nengalukhe ndiena munda wa mama wanje khandi libulwe lwa khabiri.
Yesu nambira mbu eshebulwa roho ni roho, eshebulwa ombiri nombiri. Atema nkumbura mbu okwibula kwa kwebula lwokuranga mundu wa Nyasaye, okwibula kwa kwebula lwokuranga kwebulwa mubiri, okwibula kwa mama wanje yanzibula nende papa no kwibulwa kwa mubiri, lakini okwibulwa kwa roho na kukwitsa nende busubiri ndibulwa olwesubira likuwa le Nyasaye mwoyo kwanje nalyo likuwa nno lirere obukaluhani obw'omwoyo okwitse bulafu kachira eholeshina kachira lano embe ndibulwa okwibulwa kwa kabiri. Ulira indakano ibola mu John tayeneyo John abola amahuwa manji sana kulondana ndo kuonia akasanga sio mwoyo kwanje. John 1:12 abola mbu Yohana lala 12 bola nebosi jakire kumendelala yetsa ewe nabana bebe nibaramwingisata. Yesu yetsera abebe. Yohana ininja ushahidi nabo lamba aliyo uweza kama bulafu weshaka lihuwa yalo alalande Nyasaye, lihuwa yali nende Nyasaye, lihuwa yali Nyasaye neyeholo mubiri niyetsa kubandu bebe na bendu bebe shibamwingisata. Kaulire nebosi abamwingisya lano mpaka kuchorungwa bosi abamwingisya katesa ino yabaheresya ubunyali okwihola abana banyasaye mbu abo abasubira elirali. Abana banyasaye nibalena abo abasubira elirali Nyasaye. Ekoloba kwa Luthi mu John 3:16 bu yes usubira aratibata abene ndo bulambu etiaye. Yes usubira aratibata nano ibola mbu abamwingisya nibo abasubira eliraliye na abasubira eliraliye abaheresi obunyali ubwokwiholeha abana banyasaye nibo abasubira eliraliye. Nekaulire 13 abenabo shibebulwa humabanga ta kata shibebulwa hulobwenyi bw'omubiri ta kata obwenyi bw'omundu ta nebebulwa nende Nyasaye. Ouranga mundu wa Nyasaye abandu bosi balongwa nende Nyasaye, lakini abandu bosi shibebulwa nende Nyasaye ta. Abandu bosi shibebulwa nende Nyasaye ta, abandu bosi balongwa nende Nyasaye. Ne bano abebulwa nende Nyasaye yabo nibo abasubira elira ya Yesu Kristo. Abo abalalibo olwibulo lw'amabanga, olwibulo lw'omundu na mundu, olwibulo lw'okulula munda ya mama tawe, abebulwa nende Nyasaye na abasubira elira lirye na abasubira ekasi y'omusalaba ya Yesu yahola nibo abenjira okulangwa bwa abana ba Nyasaye ne nibo abenjira mu bwami bwa Nyasaye. Ulira John Yohana okuranga harano 1 John 5 olyalo kuranga omundu yesi ousubira mbu Yesu niye Kristo watsana yebulwa nende Nyasaye. Omundu yesi yalongwa nende Nyasaye, lakini alo omundu uno ousubira mbu Yesu niye Kristo watsana puniye warumwa mbu yetakununule ye niyo mubahwa mafura wa Nyasaye yarumwa mbu yetanunula abandu kula mbyonono byabo lo omundu uyo nasubira yebulwa nende Nyasaye abetanga yaharulata muchero shokulongwa nende Nyasaye lano yahebulwa yebulwa nende Nyasaye. Omundu wa Nyasaye kwibulungwa nende Nyasaye khulwo khusubira Yesu Kristo mwana omuteru, kwibulungwa nende Nyasaye olwakuba nikhumwingisya okhwingisya kamina ng'omusubira. Omundu nakhwingisya mundu mumwe abetsanga akhusubire, omundu nakhwingisya mubulamu bubwe abetsanga namanyire abetsanga niyeyambire amahuwa koko. Nefwe khandi mubusubiri lwokhusubira Yesu Kristo khubetsanga khumwingisya khubola mbu omwami akawetsa okhola musyalo kekholekhe mubulamu bwefwe, obwami bwawetsa okhurera efwe khube balala mubwo. Ulira abakolosayi lala khubolanga khubwami bwa Nyasaye nkaba wibanga nefwe khubolanga khubwami bwa Nyasaye. Abakolosayi 3 ochaka 12 ho shinga olwamuli abalobole ba Nyasaye abatakatifu khanda baherwa mwifwalo mwoyo kwetsimba basi nechisa nendo bwongoli nobuholo nobwifwiri
nimwisimirisa ninja nendo khulesherana omundu yesi naba nali nelikuwa khwashe shinga omwami olwa yamuleshera inywe ninde mwesi mukholenje murio. Esomere Khataru 13 ndenyere kusoma Lala 13. Yes, Abakolosai Lala 13. yahuonia mubwami bweshirima nahuuya nahurera mubwami bw'omwana we omuherwa. Yahuonia, he delivered us. Yahurusia mubwami bweshirima akwali khurukungwa nende shetani obwami bulosha khabiri umundu wa Nyasaye obwami bulosha khabiri bulo obwami bweshirima obwa shetani nende tsingufu tsie nende bulosi nende byosipe ebilonda nende namahuwa akeshalo shino nibwo obwami obwa Yesu yahuonia mubwami bweshirima. He delivered us from the kingdom of darkness. Nahuuya nahujisia mubwami bw'omwana we obwami bw'omwana we obw'obulafu. Obwami bweshirima nobwa shetani, obwami bweshirima nobwetsimbi, obwami bweshirima nibwo bwa shetani arukanga abantu n'abarumishira khulwa agenda iyo mwene yokhwiba okhwira nende khononi. Lakini Yesu yetsomibwe mbu yahununula mumikhono ky'obwami bweshirima nahuuya nahurera mubwami bw'omwana we obw'obulafu. Omundu wa Nyasaye mbwesaino nolo omundu wa Nyasaye nuwasubira Yesu Kristo nuwaonibwa wahama. You have been transferred. Wawuyibwa yahuuya shira mubwami bweshirima wakhafuire mubwami bweshirima namanyakhano obwami bweshirima omusuku shetani au mahamalaika anyala khuwesya ta mubwami bweshirima nokhuononia nende khwiba nende khuononia hatima hiyo. Nyasaye aebulu yalibu yahununula mikhono cha shetani ne yahununula arie olwokhwasubiramu Yesu Kristo niyo mwana olwokhwasubira elira lilye nakhwibula munzu yiye nakhwibula mubwami bubwe nendio omundu yenjiranga mubwami. Yesu aborera Nikodemo baye shekhubisata obwatoto buli bulyo bupaka wibulwe obwibule obuya. Bakorinto bakhabiri 5:17 ibolo omundu yesi niyeyungana nende Kristo Yesu. Omundu yesi niyeyunga halala naba mu Kristo Yesu nasubire kasi y'omusalaba ya Yesu yahola nasubira ku Yesu Kristo yafwambuye abe omulungishi wa Nyasaye mbu Yesu yabukulobononi bwefwe khulangwe balungishi ba Nyasaye nahola ario aba eshilonje shiya aba yakhalongo buya shikamina kesura yanje ila kaluhanata shikamina ngali kondo lyanje nomba ekala yelisero lyanje ila kaluhanata. Lakini obukaluhani buliyo khulwangu embandibulwe mumwoyo ndibulwe muroho ndibulwe khulwokhusubira elira lilye obukaluhani bwanje bulano buchaka mukari nibwitserwaje mundu wa Nyasaye. Obwami bwa Nyasaye nobwami bw'omwana we obw'obulafu khwawuyibwa we were transferred khwanunulwa mutsinjira mubwami bweshirima nikhuwuyibwa nikhurerwa mubwami obw'obulafu obwa Yesu Kristo mwana wa Nyasaye. Yesu abora Nikodemo nisho shindu sha maana miujiza chiololanga amahuwa kololanga kana kosi kekholekha karyo noli mubwami. Petro uranga 2:9 nebutwa inywe muli oluya olulobole obukuhani bweshyami lihanga litakatifu oluya lw'abandu ba Nyasaye. Khane Nyasaye ali nende oluya lw'abandu be khane abandu baliwo abali b'oluya lwa Nyasaye nekiro shikenyanga obaye embayo kyeshidini da. Nikodemo yali pastor, Nikodemo yali omundu wa Nyasaye lakini shiyali namanyirisi yembu ahoera mbe mbwamita onyala khwimba ekwaya onyala khuba omukambi onyala khukhola mahuwa kosi onyala khubatisibwa lakini ohoere winjire mubwami nowinjira oriena mubwami nwakhaba lihanga litakatifu nwakhalangwa mbu abana abali banyasaye mwene mbu mulosinje ebulafu amalayi akamangalimwa akauyo owamulanga murule mushirima mwinjisibwe mubulafu bwe obwamakana. Yahununula okhurula mubwami bweshirima
ndekhoere ifwe kama abakuhani, ifwe kama oluya lwa Nyasaye mwene khutangasie oluya lilulwe, khutangasie ifuma iye wakhununula okhurula mubwami bweshirikwa nakhunyisia mubwami bwobulafu bwomwana we muherwa, obulafu bwamakana, obulafu marvelous light. Obwami bwa Nyasaye nobwo bulafu, obwami bwa Nyasaye nobwa Yesu Kristo, obwami bwa Nyasaye noburuchi bwa Yesu mubulamu bubwo neniko akanyasaye akhwenyeranga. Mundu wa Nyasaye okhubatisibwa chikhukhwinjisia khubwami ta, obukambi chikhukhwinjisia khubukhisia khumwami ta, okhola milimo cha Nyasaye shinga Nikodemo chikhukhwinjisia khubwami ta. Yesu yechesia Nikodemo likhuwa likhongo elia iwe nasi kenyanga khumanye mbu shikhoere khubetsa abandu ba Nyasaye ta, shikhoere khukholete milimo cha Nyasaye ta, shikhoere khwikhoeretsa likhwambu khwamanya Nyasaye ta, khukhoere khwikhoere likhwambu khwamanya Yesu Kristo mwana we, abosi pe abasubira mu Yesu Kristo niye Masiya batsana bebulwa nende Nyasaye. Karibu mwami, karibu mwami.